Pak, Pak. Iya apa Jong? Ya Dina Pak, Tojo Pak. Udah apa Jong? Sekejap lagi mau lulus. Pengantarona mau lanjut ke kuliah. Apa Jong? Apa kaya salangin tintang gopeng Jong? Bentar kerja dati sing macam kaki kuliah aja. Benida iya Jong. Beni bapak lo terus sama kuliah kaki. Cuma kabarin bapak enggak iya. Inja Bang, kalau orang masyarakat Bang. Ben boleh ki bekto di numbu. Engkau je suruh lanjut lagi ke pendidikan selebih tinggi Bang. Jadi aku masa batu kampung di balian gua Jong. Sporan anak. Sporan bapak sudah bisa sama kuliah kaki. Pas eba ko orang muan ang tekiman aku dia. Todus bapak nak todus. Ini cek lang kok Pak. Kok aku lihat engkau nyari usaha cibi. Jadi na Pak, tetering gue aja. Aduh kung, benih pas mekel cita-cita anak foto saya terus sukses. Jong. Nam. Bila dia pun konten kau mandas kena, maka bayar kalian ke TV dari iya kena. Bun, anak aku apa? Iya, lali lah kau apa nam. Mak gila ke TV kaki wong. Jadi konten kajang mandas sudah iya. Oh iya, kau minta tolong kak. Ben minta tuan kak. Korea kuliah. Ben boleh jaga aki tang bapak juga. Soalnya bapak juga tua, injek nyuntur rebut. Bah, Allah lah tenang badan lo. Lah dinas ko. Allah lah tenang, mun pasti masuk neraka. Tujuh, tonjong ko dinas. Iya lah tenang na. Engkau sing ngondo. Engkau si aja kaki na fokus sa kuliah boy. Yuwisul, sa kalangkong, engkau langsung ang. Dapat terus yang ikut video. Oh iya namin. Yuwis yang, huwag rin Iya, tengah. Nam, Ah, ngarol ko. video ko din. Ya ngopi na raw bang baka. Iya Pak Ong, paano merokok asal-asal? Ada colo apa kampuan? Rodi ngorek yo. Hindi ba? Yo coba tahun di bawah. Apa kalau ngopi? Yuwis Langkong. kung matoro bapak ya. Iya. Tenang. Assalamualaikum. Bun. Kelebun. Kakek lenam, Engki bun. tujuh lenam, tujuh. Ya enom, ki ajar agak Ki bun. Oh iya lenam, dah rumah kau bapak beres. Alhamdulillah beres bun. Ki sebelum masuk orang bun. Terus minjem bun minta dulu pengang kaki bun. Kau yang aku lihat Oh iya lenam, ini saya keberat. Apa saya kabuto kakek? Pakun saya bantu kau. Karena kau seneng para pemuda ngutamakin pendidikan na lenam. Ben pole saya keterongko khususnya masyarakat Turubuken
terutama kakek lek nam. Lebih mengutamakan pendidikan selebih unggul daripada lako. Engki sekelangkong bun. Iya lek nam. Ya benda sekoni. Kebai beli na bensin kalun. Deki masalah uang pendaftaran bingko yang transfer. Oh iya kakek di ATM. Enggak bun. Ya kiba kalu. Malah gampang sing ala kakek lek nam. Ya ATM apa dah ya? Ki sekelangkong bi banyak bun. Iya lek nam teng-teng. Ti na deki engko saya ambil amai na ke babang. Ki ngereng bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dong, dama anak. Oh iya bang, gua amit dong. Seporan nang. Gua berangkat aku kuliah. Kuliah ada dong. Coba pak kita lihat se. Di na ba tu aki anak ang malay sukses. Yang munji na iya nak. Pakun saya tu akhir apa? Kimpon bang, ngau berangkat apa? बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना इरादे फिर से जाने के नहीं लाना तुम ही आना Mayo. Mari bang, ini. Mari ibu. Baiklah. Wait till you see the. No. Teng. Apa dong? Iya teh. Udah mana ang rokok bilo teman teh? Teh. Aku lihat dong. Tahu dong. Ku apa na saya kelung kok. Aku lihat. Jangan penaran di sengakan. Jadi nanti jadi kebeker teh. Datua aki bayi anak ang jo manter selamat deh. Jangan nam jadi bisa mandiri lah nang teh. Iya munji na iya dong. Cuma tak kuan kok sebagai pikir selanan dia anak situ. Pas ngakan apa di sana orang dong. Yalla ko kiti sa teh. Iya dong. Tak antelas ng kopi kalau. Late wis ko bugi buru mari buru teh. Cengkok yang taratanya anak ang dia dan nate yang pala nabi lo aglenjaran. Oh iya. Bisa sih teh. Iya dong. Tengah hati dong. Iya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampian bon nang kibon. Kita. Dan apa kabar? Saya Ki. Alhamdulillah saya bun. Nika ken mendapat surat anam bahwa sanah sekejap agi anam ampun wisuda. Ben pangaterona sampeyan si hadir waktu wisudana anam. Ini sekarang kom bun. Kemarin dia kalau tak bisa hadir bun. Susah nang perjalanan. Oh iya teng. Tina engkau sabar kelaki teng.
Asin aku setuju kau Lebun. Tang anak dia kuliah. Kayak pengetahuan tinggi. Karena banyak mahasiswa ketika lulus nganggur, abeca, atual pentol. Bebenih seni keteng. Cek sampai salah maksud. Tujuan utama anak kuliah itu bukan untuk mencari kerja yang lebih mapan, tapi menunjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya masalah sukses bentak sukses pasrah ke pangeran.